Samo 2 nedelje od lokalnih izbora bile su dovoljne da novoizabrani gradonačelnik Banja Luke, Draško Stanivuković, svojim donekle neočekivanim izjavama iznenadi javnost. Najpre je rekao da u Srebrenici nije počinjen genocid. Zatim je rekao da ne priznaje presude Karadžiću i Mladiću, te da neće dozvoliti gej paradu u Banja Luci. Stanivuković je nedavno u intervju za Face televiziju govorio i na temu Kosova i Republike Srbije. Reci Republika Kosovo. Ne mogu. Kosovo i Metohija. Ko je priznao? Ko je priznao? Da li je priznao? Nema veze. Reci. Kosovo i Metohija, Kosovo, Republika Srpska je pa Dejtonski mirovni sporazum. Entitet. Pa ko je rekao da nije? Sam ja rekao da nije. Pa je Republika Srpska, Republika Srpska. A govoriš, da li je entitet? Počeo si na emotivnom momentu, pa na njemu dočekujem. Ne, pa gdje se me dočekao? Reci Republika Kosovo. Republika Srpska i Kosovo i Metohija kao sastavni dio Srbije. Dobro, dalje. I to je to, nema tu promjene stavove po pitanju mene. Ja sam političar iz Republike Srpske i svaki put kada je Željka Cvijanović, naš predsjednica Republike Srpske, nekad predsjednik vlade, Višković ili Dodik, uvijek su govorili BiH, jer vi govorite RS. Ja sam uvijek govorio Bosna i Hercegovina, ali uvijek je Republika Srpska. Evo, može li biti jedna to promjena u našem narativu. Što znači da ja kao političar iz Republike Srpske poštujem svoju Republiku Srpsku odakle dolazim, da je ona u sastavu Bosne i Hercegovine. I oba naziva govorim u punom kapacitetu. Mislim da je to mnogo ljepše. Što sam čuo? Čuo sam odavdje, pa evo čuo sam od vas da vi ne volite da Republika Srpska postoji. Ni Frbih. Dobro, ali mi volim da postoji Republika Srpska. Čuo sam da je... Čuo sam da je genocid. Ne znam, čuo da je Republika Srpska genocid. To čujem svaki dan kad uđem na to. Ja to ne smatram da je tako. Pa je li Republika Srpska genocidna za vas? Zapamti, mlađe si. Najveći teret tom narodu je upravo taj naziv. Koji naziv? Taj. Koji? Taj, RS, nacionalni. Jednostavno, ovo je organizam. To je najveće zadovoljstvo. Dobro. Republika Srpska. Meni je prelijepo. Prosto puna usta. Kada budeš sa nekima presudom... presudom... Znači, vi hoćete reći da Bosna i Hercegovina može posjediti bez Republike Srpske, ja kažem da ne može. Ja ti kažem, to treba abortirati sve to. A ja mislim da ne treba. Ja mislim da se treba još ojačati, očvrsnuti i vratiti čak nadležnosti koje je Republika Srpska izgubila. Ma ja sam rekao, Republika Srpska je za mene trajna, neupitna. Republika Srpska, ne RS. I to je to. Morate to da priznate. Dobro, to ne može se buniti. Sve je okej. Da ne, samo kažem. Pa dakle, vidite da se tu razlikujemo. Šta ti je Srbija? Šta mi je Srbija? Majka. Čuli smo deo intervjua mladog Draška Stanivukovića, čoveka koji je pobedio Milorada Dodika u Banja Luci i čoveka za koga mnogi misle da bi mogao i da ga zameni. Sa druge strane, u Crnoj Gori danas se predstavlja nova vlada, opoziciona vlada sastavljena od ljudi različitih ideologija. I među nama danas pitamo za koga glasamo i za šta glasamo. Da li su komšije u regionu glasale za manje zlo ili su glasali zato što su im oni koji su bili na vlasti dozlogrdili. Naši online gosti danas su Ljubo Filipović, on je crnogorski politikolog, i Dragan Bursać, profesor filozofije, novinar i kolumnista. Dobro vam veče obojici. Hvala vam najlepše što nam se uključujete večeras među nama. Dragane, kada čujete izjave koje je Draško Stanivuković davao u prethodne 2 nedelje, šta vi kažete? Iznenađenje mi je da on tako govori ili je za vas to nešto što ste očekivali? Pa, nažalost ili na sreću, za mene je to nešto što sam očekivao. Mislim da je to i za stanovnike Banja Luke ono što su oni očekivali. Dakle, Draško Stanivuković je dobio više od 50.000 glasova upravo na toj i takvoj retorici. Dakle, na retorici jednog mladog populiste, ultranacionaliste, čovjeka, kao što ste rekli, koji ne priznaje srebrenički genocid, koji ne priznaje državu Crnog Goru, odnosno crnogorski narod, čovjek koji je protiv LGBT parade. Dakle, to je čovjek nazadnih stavova, populista prije svega, koji upravo na konto tih nazadnih stavova dobio glasove. I rekao bi, osim ljudi u Banja Luci, više na njima je to jasno, oni su možda i baš zato glasali za njega, ali u okruženju nekako to zvoni kao neko iznenađenje. Kažem, za mene nije. Da, znači iznenađenje za region, za same stanovnike Republike Srpske i ne baš, a kada čujete glasove koji za Draška Stanivukovića kažu da on može na kraju da bude i veći Dodik od Dodika, šta na to kažete?
Pa tako je, u dosta kolumni sam i pisao o tome, zapravo on je neka vrsta update-ovanog Dodika. On je Dodik za 21. vijek, Dodik na društvenim mrežama, Dodik koji je sklon hiper-reality umjesto običnog realitija, hiperkomunikativni Dodik i to je sve ono što Dodik nije posjedao, prosto nije se mogao uzdići na taj nivo, ali nažalost naravno govorimo o negativnoj konotaciji i naravno taj populizam je Stanivuković jako dobro prigrlio na promjenama, na talasu promjena, nazadnih promjena u Crnoj Gori, on je nekako uspio i došao je na vlast na čelu Banja Luke, što naravno nikako ne znači da su oni prije njega bili dobri, ne naprotiv. Da li ta promjena na lokalu može da bude znak i neke promjene i šire? I kakva bi to promjena bila u kontekstu svega ovoga što ste nam sada rekli? Pre nego što pređemo na Crnu Goru, da mi još to kažete. Pa znate kako kažu novinari početnici, vrijeme će pokazati. Ali zaista je to tako, mi sad možemo reći da će na talasu ovih promjena kompletan entitet Republika Srpska da se promijeni u smislu da se smijeni Dodikov SNSD. Međutim, i prije Dodikov SNSD bio u knockdownu na izborima, pa je na lokalnim, pa je na opštim izborima uspio da se vrati. Tako da ne možemo 100% tvrditi, ali činjenica jeste da je gubitak Banja Luke prije svega kao političkog, privrednog i monetarnog centra veliki udar na Dodika i može biti pokazatelj prolazno vrijeme nekih promjena u kojima ćemo svjedočiti za 2 godine. Sada, Ljubo, da vas pitam, postoje ljudi koji nešto slično govore i o Dritanu Abazoviću. Postoje ljudi koji kažu da i on negde neće ići mnogo protiv onoga što je do sada bila zvanična politika Podgorice. Je li to po vama greška? Kako vi vidite tog mladog čoveka koji je nekako odskočio sada u očima svih nas tokom crnogorskih izbora? Prvo pravimo grešku veliku u samom početku, jer za razliku od Draška Stanivukovića koji je, i pored svih mana koje je Dragan naveo, grassroots političar. On je sam sebe izgradio uz podršku naravno bogatog oca i sve to, ali on je autentičan i autonoman lider. Sa druge strane, Dritan Abazović je mladi čovjek, izabran i postavljen na čelo partije da figurira kao lider te partije. Ta partija koju on predvodi je mnogo kompleksnija struktura. To je partija iza koje stoje interesne grupe i kojom rukovode i strukturalno. Na čelu savjeta političkog je Žarko Rakčević, nekadašnji zamjenik premijera. To je partija koja ima mnogo moćnije ljude u svojoj strukturi. Dritan Abazović je tu izdvojen kao ono što bi u Americi nazvali token minority, odnosno pokazna manjina, kojom oni žele da pokažu da imaju neku ideologiju, građansku ideologiju za sebe. Tako da Dritan nije autentičan lider, Dritan ne odlučuje i nema najveći autoritet u partiji URA. To je svima u Crnoj Gori poznato. U regionu je, u tom, da kažem, srpskom dijelu javnosti regiona, Dritan prepoznat kao neko ko možda istupa tu sa pozicija albanskog političara u Crnoj Gori. Međutim, Dritan Abazović je crnogorski političar. Dritan Abazović nije etnički, ne pripada etničkoj političkoj partiji albanskoj i od albanske zajednice nije prepoznat kao zastupnik njihovih interesa, niti on to nikad želio da bude. Tako da, upoređujući dvije biografije, odmah možemo zaključiti da tu postoje drastične razlike. Dritan je omogućio pokretu ideološkom koji je identičan onome koji predstavlja Draško Stanivuković da u Crnoj Gori dođe na vlast. Taj ideološki pokret je ta neka opoziciona srpska nacionalistička struja u Crnoj Gori. Kad kažem opozicijona, mislim opozicijona u odnosu na ono što je zvanični Beograd. Ali ta opozicijona priroda tog pokreta nije usmjerena na ono što je građanima Srbije prioritet, a to su zarobljene institucije, autoritarna priroda političkog sistema u Srbiji, nego je to jednostavno opozicija politici Aleksandra Vučića najviše u odnosu prema Kosovu. Znači oni su protiv Aleksandra Vučića ne zato što je Aleksandar Vučić autoritarni lider, nego zato što je Aleksandar Vučić, po znacima navoda, izdajnik srpskog razloga i izdajnik srpskih interesa na Kosovu. Recite mi, šta je realnost za crnogorske građane
tokom ove nove vlade, koja će biti specifična po mnogo frontova. Najpre po tome što je, eto, to jedna tehnička vlada. Drugo, po tome što je ona okupila ljude koji su ideološki onako na poprilično različitim pozicijama. Dakle, ta i takva vlada, kakvu realnost ona donosi za građane Crne Gore? Evo, upravo dok mi pričamo, teče rasprava u parlamentu i danas sam to i juče za medije govorio sam o tome da paradoksalno DPS kao sadašnja opozicija ne može doći na red da kritikuje vladu od onih koji će preko sutra podržati i izglasati novu vladu. Dakle, u samim redovima ove vlade iz različitih razloga postoji velika opozicija onome što ona predstavlja. Znači, ova vlada će biti vlada političke nestabilnosti, stalnih previranja, stalnih ucijenjivanja, pošto je gospodin Krivokapić uz podršku URE i uz podršku partnera spolja uspio da dovede na Demokratski front najviše uza zid i da ih natjera da ga podrže, sada će krenuti igra po takozvanoj dubini. Sada se očekuje da ipak imaju očekivanja političke partije da dobiju dio kolača, da dobiju uhljebljenja na mjestima pomoćnika ministara, na mjestima direktora uprava i agencija vladinih, na mjestima u diplomatiji i tako dalje. Čim počnu ta njihova očekivanja da budu neispunjivana, tada će početi i veći problemi u vladi. S druge strane, imate i drugu vrstu opozicije, a to je da jedan dio Demokratskog fronta kontroliše i direktno Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, koja, kao što smo i svjesni, nije baš zadovoljna ovakvim razvojem situacije u Crnoj Gori. Dakle, imamo sada borbu dvije srpske politike u Crnoj Gori koje su trenutno na vlasti, a kojemu je to omogućio Dritan Abazović i građanski pokret URA. Sada, Dragane, ceo naš region je spojio u svojoj izjavi upravo u ovom intervju koji smo gledali na Face televiziji i Draško Stanivuković, kada je rekao da su svi političari u regionu u zajedničkom biznisu. Pa ovako, da ga citiram, on kaže da povučem paralelu, Vučić možda taktički nije želeo da čestita, to je jedna stvar. Ali Bakir Izetbegović je vladinim avionom došao 2016. da ubeđuje bošnjačku stranu da ide sa Đukanovićem. I tada se ne sjećam da je neko rekao, pa znate kako, možda ovo nije dobro da pravite uticaj, nego pustite ljude da sami odluče kako treba da im se ponude stvari. On je tada rekao da ne voli kada ljudi nemaju podjednak princip, da ga to politički nervira. Postaje li i on ovde onda neprijatelj ako priča o tim zajedničkim biznisima i zajedničkim interesima? Pa prvo i osnovno, Draško Stanivuković je iz jedne bogate porodice, baš tako, iz tih biznismena, iz tih novopečanih, poratnih i ratnih Skorojevića, i on vrlo dobro zna kako funkcionišu tokovi novca. Nadalje, Draško Stanivuković nije baš tip kva bez korijena i nije on tek tako došao tu gdje je došao. Dakle, njegova stranka PDP je jedna interesna organizacija koja funkcioniše kako funkcioniše već dobre 2 decenije, koja može sa svima. Treća stvar, vrlo bitna stvar, neko je možda pomislio da je izbor Draška Stanivukovića u Banja Luci otprilike, kako se to kaže, vjetar promjena i smjer kojim je trebao ići Beograd. Draško Stanivuković je u svoja 2 ili 3 poslednja intervjua jako brzo reterirao i rekao je otprilike da on otprilike se i slaže više manje sa vlastima gospodina Vučića. To su sve unutrašnje stvari Srbije. On nema ništa protiv da se takve stvari rade, da se razgovara, pa da se razgovara, pa da se razgovara. To je 3-4 puta ponovio, mada mi ne znamo šta to u principu znači, osim da to znači neko peglanje odnosa i da to otprilike znači nuđenje i pokazivanje samog sebe gospodaru Vučiću u Beogradu. To je jedna stvar, tako da njegov odnos će biti poprilično, hajde da kažem, odnos na čekanju. Vidite o čemu se radi, ne znam koliko vaši gledatelji znaju, u Skupštini grada Banja Luke Draško Stanivuković nema većinu. Neko bi očekivao da će se on boriti za političku većinu, međutim on je rekao ne, ja se neću boriti, ja sam tu kao ja figuriram, neka ta većina Dodikova radi šta radi. Što znači u prevodu 2 godine pa gotovo ništa neće raditi, za svaku grešku će naravno kriviti Dodikov režim sa pravom ili bez prava, pretpostavljam sa pravom, ali on neće raditi ništa i negdje kompletna njegova kampanja se svodi na kampanju čekanja i dolaska na vlast
njegove PDP-a opozicionog za 2 godine na nivou entiteta Republika Srpska. Što se pak tiče odnosa sa Crnom Gorom, ne znam znate li, ali Draško Stanivuković je jedan od ljudi koji je bio na litijama, koji je hapšen, koji je kršio predizbornu tišinu u Crnoj Gori i mislim da je upravo to litijašenje njemu donijelo glasove koje mu je donijelo. Tako da, ako gledate kritike Draška Stanivukovića koji su upućene prije svega iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, one su ideološkog tipa. Zato što Draško Stanivuković sam za sebe kaže da on nije antifašista, da on ne zna šta je antifašizam, da ne priznaje genocid. I negdje je logično da mi moramo krenuti od te nulte tačke da bi shvatili ko je Draško Stanivuković. On je zaista jedan populista koji je poprilično, moram reći, formalno neobrazovan čovjek. Dakle, to je čovjek koji nema završen fakultet. Prije neki dan je dao izjavu otprilike da će on kontrolisati i gledati fakultetske diplome u administraciji grada Banja Luke, što je onako poprilično tragikomično. Kada to sve saberemo, onda vam je jasno zašto ljudi, novinari, javnost propituje Draška Stanivukovića. Sad, Ljubo, dosta neobična situacija izgleda da će biti i u Crnogorskoj skupštini kada pogledamo izjavu Alekse Bečića koji ovako kaže: Zdravko Krivokapić je birao kandidate za ministre nove vlade, on će snositi odgovornost za njihove rezultate. Kakvu budućnost ima jedna koalicija u kojoj jedna strana se ovako na vrlo direktan način ograđuje od svih problema? Očigledno da će sve probleme u buduće prebacivati direktno na račun gospodina Krivokapića. Bukvalno ne postoji politička partija, čak i URA koja daje podršku u petak, prošlog petka su se ogradili od postupaka Zdravka Krivokapića. Demokrate su dale još jednu bolju i onako prilično opširniju analizu zbog čega već zamjeraju Zdravku Krivokapiću na nekim potezima. Govorili su o samom procesu izbora vlade, koji je u početku imao neku formu, imao je metodologiju, imao je te neke krugove pregovora i tako dalje. I onda su obavijestili javnost tog prošle nedelje Demokrate i drugi partneri da je gospodin Krivokapić iznenađujuće donosi odluke naprasno. U petak, 10 minuta prije konferencije za štampu kada su saopštena imena kandidata, zamijenjen je ministar odbrane. I taj gospodin koji je najavljen kao kandidat za ministra odbrane je rekao da ga je gospodin Krivokapić pozvao 10 minuta prije donošenja odluka. Zašto ovo pričam? Pričam da vam pokažem koliko je taj haotičan proces izazvao negativnih komentara i emocija na kraju krajeva od strane njegovih partnera. Dakle, ova vlada će ponijeti sve kritike, kako je rekao gospodin Bečića, kao što ste vi utvrdili, podnijeće svu moguću odgovornost za ono što će se dešavati. I mogu da vam kažem da svi, ja ne znam da li postoji poslanik u crnogorskom parlamentu, 1 ili 2 ili 3, svi ostali sa željom iščekuju svaku grešku Zdravka Krivokapića, a koje će on nesumnjivo kao čovjek sa vrlo malo političkog iskustva praviti u narednom periodu. I te greške će se posmatrati sa jedne i sa druge strane. Tako da će to biti prilično interesantno za posmatranje. Da, i deluje mi da mi kako više pričamo, sada dolazimo sve više do naše početne teze, a to je za šta su i na koji način su glasali i građani u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini, a i u Crnoj Gori. Dakle, jesu li glasali za nekog ili su glasali protiv nekog? Ako je u Crnoj Gori, evo Ljubo, i neka to bude posljednje pitanje večera za vas, ako je u Crnoj Gori ovo vlada nepoverenja i neka vrsta neželjene vlade, kako je karakterišu, za koga su onda glasali građani? Jesu li glasali više protiv nego za? Sam gospodin Krivokapić nikada do 2020. godine nije istupio protiv vlasti Demokratske partije socijalista. Istupio onog momenta kada ga je crkva angažovala i kada su interesi crkve bili ugroženi. Dakle, jedan dio građana, dobar dio građana, nesumnjivo je glasao protiv DPS. Drugi dio građana glasao je za crkvu i za ono što je crkva predložila. Zbog samog karaktera litija i svega toga, dobar dio građana koji bi i htio da glasa protiv DPS-a zbog svih problema koje je nosila vlast 30-godišnja, jedan dio tih građana su nakon, plašeći se od onoga što su litije nosile, što je kampanja litije nosila, odlučila je da podrži ovu vladu do sadašnje. Dakle, ima tu različitih motiva, to sam htio da naglasim.
ne treba stavljati sve u isti koš. Evo i ja, kad sam sada prokomentarisao gospodina Stanivukovića, nisam imao dovoljno informacije o njemu. Dakle, mi živimo u posebnim državama, koliko god se to nekome ne sviđalo. I ne treba da primjenjujemo naše kriterijume da ocjenjujemo političku situaciju u drugoj zemlji. Sada smo, nažalost, primorani da gospodin Bursać i ja budemo u jednoj emisiji, jer smo natjerani situacijom, dovedeni smo u situaciju da smo svi dio jednog političkog prostora. Prvi put nakon 2006. godine postoji ovolika zainteresovanost javnosti u Beogradu za situaciju u Crnoj Gori, za situaciju u Banja Luci. To nije dobro. Mi možemo da budemo prijatelji, da posjećujemo jedni drugi, ali da se miješamo jedni drugima u unutrašnje stvari, to samo može da stvori probleme i nama u Crnoj Gori, ali i da se vrati kao bumerang i da stvori probleme građanima Srbije. Hvala vam puno, Ljubo, na ovom komentaru. I sada, Dragane, šta biste vi rekli? Da li u Bosni i Hercegovini može i da li ima smisla da se postavi pitanje takođe na ovaj način? Jesu li ljudi, konkretno u slučaju Banja Luke, glasali protiv Dodika ili su glasali za Stanivukovića? Pa čak i unutar Banja Luke to pitanje mora biti fragmentirano. Ja mogu dati dva odgovora ili dva segmenta odgovora. Dakle, dosta ljudi je glasalo, kad govorim o Banja Luci, protiv režima Milorada Dodika i protiv njegovog kandidata Radojičića da ponovi gradonačelničko mjesto. Dakle, dosta ljudi je glasalo protiv, pa čak i iz redova Dodikovog SNSD-a. Znači, ti ljudi su izašli i pokazali su da se ne slažu sa režimom Milorada Dodika, ali dobar dio ljudi, ultranacionalista koji nikada i nije glasao za Dodika, dao je svoj glas Stanivukoviću. To su nekadašnji naslednici i Srpske radikalne stranke i kakvi Šešeljevi naslednici. Dakle, tu imate jednu jaku desnicu, jedno jako uporište gdje čak izričaj Milorada Dodika, ovako kakav jeste, gotovo povampiranog, suviše lite ka lijevo i ka centru. I u tom smislu, kad se saberu ti glasovi, dakle glasovi nezadovoljnih ljudi koji su ideološki potpuno opredjeljeni, koji su bili poslušnici Dodikovi i radikalne desnice u zbiru na nivou grada Banja Luke, dobijate to što dobijate, pobjedu Draška Stanivukovića kao osobe. Ali kažem, to je samo jedan segment. Drugi segment je naravno entitet Republika Srpska, gdje vidite da u pojedinim sredinama i gradovima pobjeđuju pojedini moćnici i da to najčešće korelira sa partijom na vlast, ali ne mora da znači. Tako da onaj ko je moćan i ko malo korespondira ili malo više sa desnicom, taj uspjeva osvojiti vlast. To je negdje unisona stvar koja se može iščitati iz ovih izbora na nivou entiteta Republike Srpska, posebno na nivou grada Banja Luke. Dakle, možemo reći u jednom trenutku bili su izbori, ali ne možemo reći izbori su za manje zlo. Tako kada gledamo, vidit ćemo da to baš nije tako i nije tačno. Izbori su za nekog drugog i drugačijeg, koji je otprilike, hajde da kažem, kaznenička ekspedicija za one koji su do sada bili na vlasti. Ali kažem, bez podrške desnice i ultranacionalista, konkretno kada govorimo o Drašku Stanivukoviću, mi ne bi apsolutno mogli govoriti o njegovoj pobjedi. Mnogo vam hvala, Dragane, na ovom uključenju. Ljubo Filipović i Dragan Bursać su bili naši gosti.